دما خوش به بینرین هجا ایرو ده هزیران 2022 جا روژان جا روژا اینی بویا رو گشتن هری سرگی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رو دانه امی حول بدن دنه و 20 دقیقه چین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاری کردن دما خوش به بینرین هجا لعراقی هیوین بریا هلبجارتنا پیش وقت یا پارلمانتویا کو جوتمها 2021 درکتی ایدی تگچه پشتی بانگا ربری تفجیر صدر همو پارلمانترین تفجیر نامه استفای نخواه رادستی مقتدا الصادر کرن او یک جی بخوره گلو هلبجارتنه که پیش وقت جاره کردن لپیشیا ایراقیانه درخواست پیش. دوهری بری تفجیر صدر مقتدا صدر داخوازک پیشکشی پارلمانترین تفجیر صدر کرد نامه استفای ج پارلمانتوی را بنویسن. صدر دیار کرد که الولات تنی رفورم به حکومتکی پرانی یا نشتیمانی دبه. صدر گفت دوی همو پارلمانترین تفجیر صدر نامه استفای آماده بکن و پیشکشی سروکاتیا پارلمانتوی بکن. جبرکو دو بجارتکن مهنه یان وکشین آنجی مخالفت بون. لگوری راگهاندنا اوفیسا مقتدا صدر دوه بشف همو پارلمانترین تفجیر صدر نامه استفا کرنه رادستی مقتدا الصدر کرنه. ده جوتمها 2021 ده هلبجارتنا پیش وقت آ پارلمانتویا عراقی پیک هات. ده هلبجارتنه دا صدر به 73 پارلمانتران بسر کتبو. لتوی تفجیر صدری چارچوبه کوردیناسیون یکو اوجی کمک شیعیه دخوازه سروک وزیر دیار بکه. صدر توی هزن سنی به پدک اتفاق چکریه و دخوازه پاروکرنا رولا ده حکومت ده بشکینه. مقتدا صدر ده کانال که تلویزیون ده گاتی بو هکه هبونا بلوکا صدره جبو آواکرنا حکومت آستنگی به نونرین بلوک آمادن جمجلس استیفا بکن و بانگا استیفای لپارلمنترین خوکر. به وی آواهی جبو آواکرنا حکومت پیشیا چارچوبه کوردیناسیون جی ودکه. حکومتا پرپارز آکو صدر قالاوی دکه جه صدره پارتیا سروک سنی پارلمانتوی محمد الحلبوسی و پدک پیکته. اف هر سه پارتی ده مجلس ده جناوا 329 کرسیان خودی 155 کرسیانن. لهم بریوان جی چارچوبه کوردیناسیون هیا و اتفاق فتحیت ده جهدگره. اتفاق فتحی وکی ویترینا سیاسی یا 8 شعبیه. 83 پارلمانترین و کوردیناسیون هنه. جبر کل پارلمانتوی بشک زیده کم نبو و هفکرنک پیک نهات جسر صالحتانها سه جاران هلبجارتنا سروکوماری نهات کرن. بریا دیار کرنا سروک وزیر و آوا کرنا حکومت دوی سروکومار وره هلبجارتن. لگوری دستورا بینگهین حمودم تجبویه. یک جساناریویا رزگاریا جوی آلوزی اوکو پارلمانتو وره فسح کرن و دیسا هلبجارتن وره کرن. جبو ویجی دوی پارلمانتر بخواه پارلمانتوی فسح بکن. دنابرا یونانستان و ترکیه ده آف جارکدن گرم دبه آتینای برتک نشانی داخلین تونتین اردوغان آل دیجی یونانستان دا دمکه کو بردف که حکومتی بالک شاند لسر حقوقا نافنتوی و دیالوگی و جاره سروک مخالفت چیپراس به ترکیه پیامک پاروکر. Bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırma... اتینای برتک نیشانی داخوینین سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان این کود دمین داویده یونانستان دکه هدف و هر کودی چه تون ترد بدا. بردف که حکومت یونانستان یانس اکونومو گوت
ادعاین کو به دیروکی را لحو ناکن و افسانین بی بنگه نکارن شونا حقوقا ناو نتوی و پیمان ناو نتوی بگرن آنجی لبرخوا بدن. دوان دمین داوین ده ترکیه داخوازا خواه یاجبو بید چکرنا گراوین یونانی ین لدریایا اگه آنی زمان و پیام داکو اگر نبه و سروریا گراوان جنی قاشان روه به. وزارت کارên derveya Yunanistanê jî 16 nexşe weşand bûn û diyar kiribû ku daxwazên Tirkiyeyên ji sala 1923 vir ve têde hene. Ekonoma got. Helbet tu tişt nikare zerarê bide mafên me yên serwerî û serweriya netewî. Lewma em bang li Tirkiye dikin ku dawî li taktîkên xwe yên provokatîv bîne û di nava berpirsiyariyê de bizane ku یکانه ریا هفدیتنین صمیمی یند چارچوبه حقوق ناو نتوی ده. سروک وزیر بره و سروک مخالفت الکسیس چیپراس جی لسر حساب خوی تویتر نویسک به ترکی پارو کر. سروک پارتیا سیریزا چیپراس جی گوت یونانستان ولهمبری هر جوره گفان سروریا خوب پاریزه. جبر ویه که بلا داوی لپرووکاسیونان بینن و لسر اساس حقوقا ناو نتوی لدیالوگه وگرن. برسوا کریزا آبوری یا که ام همو پیر روبرونه اوه. ننتو پرستیا تونده. Vazgeçme. Uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya سرکومار ترک اردوغان هری داوی گوتنین خوین لدج یونانستانی دجوارتر کرو گات. از حنکی خو ناکم. از بجدی داخفم. مینا 100 سال بری دوی یونانستان جی شخون گوتن و کریارن کو ببه سدما پوشمانی دور بخه. ام وی جاره کدن هشیار دکن کو ورسر هشی خواه. اردوغان بالکشان سرویه که کو ترکیه دست جمافین خوین لأگی برناده و دیار کر کو دما پیویست بکه او رایه نخواه کو به پیمان ناو نتوی جبو چکرنا گراوان هاتنا داین بکاربینه. اوکراینا تەوی دەستەکە ناتۆ و وڵاتین ڕۆژئاواییشی نکارە بەرسڤێ بدە ێرشên Rûsyayê ev yek jî di daxuyaniyên rêyadarên vî welatiyên ku derdikevin de baweke zelal diyar dibe. Alîkarê Serokkomarê Okraynaya eşkere kir ku rojane derdora 200 leşkerê wan di şerê li dijî Rûsyayê de têne kuştin. Di vê naberê de Rûsyayê ji bo 2 leşkerên İngilîz û yekî Fasî ku di şerê li Okraynayê de hatine girtin cezayê darvekirinê birî hikûmeta Brîtanyayê jî li hemberî vê cezayê bertek nîşanda. افسه مهو حفظ روژن ارتشا روسیای هول دده لأوکراینای داخوازن خپک بینه. جبو ویکی جی جداویا مها آداره و همو هزا خواه دایه سر کنترول کرنا هریما دونباسه. جبر دجواریا شریل و هرمه ارتشا اوکراینای نکار زیده خواه لسر پیان بگره. جبر وی چنده راهدارن ولات بانگل ناتوی و ولاتن روژ آوادکن داکو هزیده تر آلیکاریا لشکری بدنوان. Відразу скажу, що цього не сталося. آلیکار سروکومار میخائیلو پودولیاک اشکره کرکو انین شر روژانه دناو براستد حتی 200 لشکرین وان دینه کشتن. پودولیاک راگهاند کو در روشا هیده لحریما دونباسه پیوستیاوان به توبخانین مزن هنه اگات. هزین روسیایی به دجواری ایرشی حریمه دکن. هر جورین چکن گران بکارتینن. جبر ویکی زرارک مزن لارتشا اوکراینای دبه. آلیکار سروکومار دیار کرکو ویگاوی ولاتی وی نه آماده جاره کدن دانوستاندن آشیتیه لگل موسکو بکه. دو هم ولاتین بریتانی و یک جفاسه که شر اوکراینای ده جالی هزین روسیای و هات نگرتن لدادگاه ها کل هریما دبن کنترول هزین روسیا پشتوانیا وان دکه ده جزاین دار وکرنه لوان هات برین. لگوری نوچه آژانس ریا نووستی یا روسیای ولاتین بریتانی ایدن اصلا 28 سالی یج نوتنج همشایر و شامپینر 48 سالی کج بیت فاد شره درکتن پیشبری دادگاه کل کومارا گل آدانت کد بن کنترولا جدا خوازن آلی گرین روسیای ده.
ev navçe dibin kontrola cudaxwazên alîgirê Rûsyayê de ye lê li gorî hiqûqa navnetewî di nav axa Ukraynayê de ye. Ji ber vê rewşê dadgeh di qada navnetewî de rewa nayê qebûlkirin. Sê kes bi iddiaya şervanên kirêkirî sewqî dadgehê hatin kirin. Lêbelê malbatên du welatiyên Brîtanyayê diyar dikin ku ev kes leşkerên artêşa Ukraynayê ne. Lijneya dadweriyê ku cezaya îdamê da sê kesan ev biryar weke edalet nirxand. Brîtanyaya ku ji destpêka şer ve hem leşkerî û hem jî piştgiriya madî û dîplomatîk dide Ukraynayê bertek nîşanî biryarê da. The whole tragic experience will greatly accelerate Serokvezîrê Brîtanya Boris Johnson got em ji cezayên darvekirinê pir bifikarin. We have seen butchery, evidence of rape and sexual violence. Wezîra Karên Derve Liz Truss jî ji bo biryarê îfadeyên bi navê biryara dadgehê ku meşruîyeta wê nîne bikar anî. Di demeke ku Rusya ji nava Ukraynayê êrişên xwe dijwar kiriye, welatên endamên NATOyê tedbîqatên xwe zêde kirine, yek ji van tedbîqatan jî li Derya Baltîkê pêk tê di tedbîqatê de sîstemên parastinê yên asmanî têne ceribandin. Tedbîqata bi navî Lûtkeya Baltîk ya 2022 duha dest pê kir parlamentoya Polonya, Komara Çekya, Slovakya û Brîtanya hemû pergalên xwe yên parastina hewayî nîşandan. Hevde hevalbendê NATO û welatên hevkar beşdarî tedbîqatê dibin. Alîkarê fermandarê hêzên asmanî yên hevpeymaniya NATOyê Paslî Dilersî got ji ber êrişên Rûsyayê li ser Ukraynayê mûşek, balefirên şer û firokeyên bê mirov li nêzî snorên welatên NATOyê zêde bûne. Difrês anî ziman ku ji bo hêzên NATOyê ji bo rûbirûbûna xeteriyên bi vê rengî perwerdekirin giring e. Tedbîqata ku ji Estonya heta Polonyayê pêk tê îro bidawî bû. Tevger û gefên Çînê li dijî Taywanê rêveberiya Washingtonê xistiye nava fikaran, Wezîrê Parastinê yê Dewletên Yekbûn Amerîkayê Lloyd Austin wê bi hempşeyê xwe yê Çînê wî fînkre bicive mijara sereke bendên nobetdariyê bûn. Civîn li bajarê Sîngaporê pêk hat cara yekemîn e ku Wezîrê Parastinê yê Amerîkayê Lloyd Austin bi hempşeyê xwe yê Çînê wî fînkre civiya. Berpirsan danzanîn ku bendên nobetdariyê di navbera dewletên Yekbûyên Amerîkayê û Çînê de têne nîqaşkirin. Berpirsekê got wê doza Taywanê ciheke girîng di tevahî nîqaşên di navbera her du wezîran de cih bigire. Laliyeke din jî berdevkê Wezareta Parastinê ya Amerîkayê got Austin dixwaze têkilî bi artêşa Çînê re vekirî bimînin da ku pêşî li rewşên nelhevkirinên yên di paşarô de jî bigire. 伟大精神，实现中华民族伟大复兴。Di nava demên dawiyê de li Dewletên Yekbûyên Amerîkayê roşane êrişên bicek pêktin li eyaleta Maryland a li Amerîkayê di fabrikayekê de êrişeke bicek pêk hat, di encamê de 3 kes hatin kuştin û gelek jî birîndar bûn. Rêveberiya Dewletên Yekbûyên Amerîkayê dixwaze bi qanunan jî tekên nîv otomatîkiyên li welat qedexe bike. Tonight, 3 people were killed and 2 others were injured in a police trooper. And that encounter happened in the area of Mapleville Road and Mount Etna. Li bajarê Smithborgê yê eyaleta Maryland a Amerîkayê di fabrikayekê de êrişeke çekdarî pêk hat. Li gorî kanala ABC News kesê gumanbar dikeve fabrikayê û bi demançeya nîv otomatîk guleyan direşîne. Hat diyarkirin ku êrişkarê 23 salî 3 kes kuştiye.
The suspect fled the scene prior to law enforcement's arrival. لگوری چاپمنیا امریکی دی ایریشه ده پولیسک و ایریشکار جید ناف ده گله کس بریندار بونه. تکلداری صدما ایریشی حتی انها تا آگاهی نهاتنه داین. He then went on to state that the court's decision and parents involved اندام دموکرات یه مریلند دیوید تران ده مجلسا نونرانده و هاگوت. دیساج بو امریکا روژک زحمت. تران جی کانالا CBS نیوز را آخوی او هاگوت. دوی ام شرم بکن که اوقا سالن ام نکتن ناوا لفو تفگره. لگوری ریخستنا گون وایلنس آرکایو که ایرشن چکداری این روزانه و قربانیان قید که جدست بگا ساله حتی دوه بشو 8500 کس به ایرشن چکداری جیانا خواه جدستانه. دی چارچوبه بانگا وازین جبو رفورما چکان که پشتی گله بارانا داوین آل بوفالو و اوفالد Recognized for 1 minute. Thank you, Madam Speaker. ین دولتین یک بوین امریکای پیک هاتن کنگره گاو آوید. مجلسان نونران امریکای پیشنوما قانونک که تمنه کرینا چک نیو اوتوماتیک لوی ولاتی جحجده بو 21 سال پجراند. پیشنومه که همه همو دموکرات و بشک جو کوماریان پشتگیری دایه به 228 دنگن اره لهمبری 199 دنگن نا هات قبول کرن. The Second Amendment, like all other rights, is not absolute. سروک دولتین یک بوین امریکای جو بایدن ده آخافتن آخویا هفته یا بوری ده جگل ره بانگا قدخه کرنا چک نیف اوتوماتیک لولیت کر. بایدن گوت بو گر هون نکارن بگشتی قدخه بکن جی تمنه کرینه بکن 21 سالی. لگوری دانه سازیا تندرستی یا امریکای CDC ناوندا کنترل کرن و پیشی لگرتنا نخوشیان لوالت ده سال 2020 ده هری کم 45200 کس جبرگول بارانا بچکان مرن. دراوشا هایی ده لامریکای بیتری 309 میلیون سیویل خودی چکن. لفرانسا پشتی هلبجارتنا سرکوماریه نها آمادهکارین هلبجارتنا گشتی پیکته ده هلبجارتنا کو تورا یکمین و 12 هزیران پیک وره ده دبک و اتفاقا ماکرون نکاره پرانیا کورسیان بدز بخه. جبو هلبجارتنا گشتی یا لولات روژه یکشمی و ولاتی بچن سر صندوقان. 48 میلیون و 700 هزار کسین کو مافی دنگ داینی هایی و جبو ارکا مجلسا نتوی دنگ خواه بو دیار کرنا 577 پارلمانتران بدن. ده هلبجارتنی ده 6293 نامزد جبو ببن پارلمانتر و بکوه ناوا هوریکیه. جبو کرسیین کو نامزده که ده تورا یکمین ده پرانیا مطلق به دست نخه ده تورا دویمین وره کرن. نامزدین کو جه ساده 12.5 او زیده تر دنگام به دست بخن و کاربن بجداری تورا دویمین هلبجارتنا ده 19 هزرانی ده ببن. نامزدی کو د ویتوری هری زیده دنگام به دست بخه و وکه پارلمانتر به هلبجارتن. دو حوال بندی ده هلبجارتن ده انگشتیا ای سال ده دردی کبن پیش. لولاته که کو ده سردمه که را در باز بویا کو تی ده پارتین کبن شوپی او ین راست او چپ باندورا خواه وندا کرنه. پس بور جیدی بیجن ده بکو تفاقا سرکوماری فرانس ایمانویل ماکرون پرانیا کورسیان به دست نخه. جبر ویه که پیش بینی دیکن که ماکرون و بشکه جه پیشنگر مخالفتان ده کرسین وزیرتی ده جی بجه بکه. بلدم سالا هافینه لهندستان زو دست بکریه پرانیا گرماهی لولاد ایدی 46 درباز کریه و یکی جهشتیه که پیدوین به آوه یا لولات هین زیده تر ببه. لباشو روشتاتی هندستان پلیا گرماهی جهشتیه 46 درجه هری زیده ایالت اوتار پادش یا جگرماهی باندور بویه. جبر آوه و خوارنه کیمه پیوستیا حیی به کرینی تینه پیک آنین. لاورین لناوا کولانان جی خواه نیزی جهین آوی دیکن. ین کو خو لبر گرماهی هی ناگرن بری خود دن پراوین چم توس او هلما گرماهی نه هلا کو چاوبن د دست هر ولاتی لهرمی ده یان اسکانه کی آوی یان جی کاغذ کی خود ده کوجبو هنی کرنی هيا
Beriya niha jî ji ber germa zêde dibistan hatibûn girtin. Pisporên ekolojî dibêjin ev 122 sala germahiyeke wiha li welat pêk nehatibû. Beriya niha jî hatibû xwestin ku ji bo lawiran av li nava kolanan weredanîn. Beri bînerên hêjan û çên me li vir bi dawî dibin û em dibêjin heta roja duşemê bên di nava xêr û xweşiyê de her şad baxtewar bin.